kayak gue Banjarnegara kepenak bukan Pak? Kepenak apa gitu? Wah kayak gue. Astagfirullahaladzim. Sabar kena kayak gue ngasih tekan kirep. Walah, ora apa-apa. Sementing pada waras selamat. Panjang umur berkah barokah wong Wanasari pada akhir rezekine. Angger anae mbiki ndetak anak gorengan tempe, gorengan tela, wedang kopi, rokok. Apa-apa ana? Rokoknya ana apa Mas? Urung. Oh iya